step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our lives spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ua o sao te vivi, ua o sao te ifo, o laule nei taulanga, I loa tua, e matango fie oe, e tatau lava oe, e vi ia oe, I lo uloto. Ua o sao te vivi, ua o sao te ifo, o laule nei taulanga, I loa tua, e matango fie oe, e tatau lava oe, e vi ia o, I lo uloto.
Maualunga oe le ali pa ia oe pa ia Tamaa ia vi ia oe, maualunga oe, e alofa oe, whaamaoni lava oe tamaa lo mātua tua. Ia vi ia oe tamaa e laulau whaiva uma, o ngangana uma, ma laulau whaiva uma. Ia tō tutuli tupu uma, o ali isili ma whaipule o le nei lalo langi, e ifo ma tāpua ia te oe lo mātua tua. Awa wana o oe lea tua e tō tasi, e le ise ise ilunga atu, le ifo ise ise lalo mai, e ma tautia ma e sili sili oe tamaa. Tamaa o oe lea tua e te whaamahoni, e te whaataunuu iau folanga, tamaa e le aise pepelo o ia te oe, o oe o lea tua o le whaatua tua, o oe o lea tua moni, tamaa mātou te ifo ma tāpua ia te oe, ta tau o mātou vi inga ia te oe lo mātou, atua whaamanuia tamaa i nei a fiafi le mātou wa o ngatu sipa ia, tamaa ia au mai le upu mai ia te oe, ta tala o mātou mata whaalea nganga, tamaa ta tala o a fionga, se e ave e sea tamaa le tari pupuni o mātou mata tamaa, ia whaapeono mātou wa ai i mea lilo o lo malo, ta tala le whaalongo si o mātou o tunu, ta tala fo i o lātou loto, i o lātou langona lau upu tamaa, i o lātou langona lau finangalo tamaa, whaamanuia ia te i mātou, whaalia le mana o lau fio i lau upu rene e fiafi, e ana le sui o mātou o langa, sui o mātou o nganga, sui a fo i mātou o maave i mātou matangata fau, wha fo i le vi inga i lau fio, onor suafa o Yesu Keriso, o mātou wole mawala au o tuai nei. Amene ma. Mene. Whaatalo whaatu sa moa. Malo lava le soifua. Whaatalo whaatu ia te utau le suafa manu malo Yesu Keriso. Fia lava se tafo laulangi o e mafuta mai o Samoa, Hawaii, Alaska, Amerika. Ia po fia lava. Le meo e mafuta mai. Nei fo i au kilani nei New Zealand. Ia na loi kalai stete so se mea lavo e mafuta mai whaatalo whaatu Kevin Uruiva nei pe whai whato ai a whia le lau pepa nei a lofa tele atu mo oem whaatalo whaatu ia te oi e le suafa manu malo Yesu Keriso o lo tātou ola whaatua tua e pei lavo le ki tara e ele kei me off ai e fo te me ke kangoi ki whaasau o te mi umala e whai ia off ia wika fule koe ki pao te me te whaonga ia e le te me off i o tātou o langa ia ngofo ile aso ma vai le upole tua ma koe tune whaasao ina ia mawhai ona maalie lo o langa i le whaafofonga i ova o mea te whai e sao malelei e le teimi le tonu i o tātou loto ia kako wo koe whaasao sao tātou loto ina ia mawhai ona tātou whaamalia ina le atua whapea nāla tātou savalinga i le ise si sao ato o toa me tala tu sipa ia i le ise tangata anga sala i le ise tangata mi o tonu i le anga sala e off umala tātou kako umai off uma ai tu sala le upo le atua o le upo le atua na te tano e ki o tātou tangata i pe ki fu tātou whaasao pe o wawar ki kala a o na off o le makwale e fia whaalongo asis ai a o le na mana ia o le mana ia i o lona leo e whai iwi ingo le atua pe a sao ma le ki ingo ki kala ia o le tātou tatanoa fo nei e fiafi tātou whaamalosi au ilana upu o te whaapea tu si tātou tunu o te leiloa mea uma
I le nganga maua lalo ia. O la polo wa tātou I loa whaale atoa. Le se se nā te I loa umatuspa ia. Le foi se se atoa sana o a onga ia posona o oino tuspa ia I lona atoanga. Le ima se o tātou te mawhai ona I loa atoa tuspa ia I pe tātou te malamalama o mori fina ngalo le atua. Ia ai o le nei fo e fiafia ri amataina tātou prokalame ia o te talo sanga atu ia te o tau male nganga maulalo. Ia e pulea oe I dungo lau timeline pulea le me te whaatanga ina ai a fai o via nei prokalame o se whaamanuianga ia te oe ia tango I share I fo dungo lau timeline ia I le isi tupe o tō ngia na lau tango I share I lunga a veo se whaamanuianga I sesi ia le tātou Bible study. Ine e mawhai ona o ature upua le atua I nisi. Ia pei e mafua ona o whai nei prokalame o le fisosoani ate oe. O lo no whara no ta inga. Ia to tele nisi e mawhai ona o I ono o le fina ngalo le na o le atua. Ia o la na tala le leiso o sesi lava. Ia wa uanga o sinkama I mea lau tano atuai. Ia o le tele o ngā ruenga na fuia te utau. Ia le tongia la na lau tango I whai share. Ia wa ai alu la tātou prokalame. Ia ngai le koe whaalavelave rola. Ia kango share. Ngā lau komenta lau mea na la whai. But for now, te imire nei. Eri amataina le upua le atua. Te talo ti a te oe. E te tango ea. Te tango loa e a fuino le mea share loa. Tātou prokalame. Ia veo o se whaamanuianga. O te iloa. O wha solo le tātou ma taha upu e pei lava fo I no uvalivalia mai lava. O lo o tala noa fo I le wha atua tua. Sa o tala noa mai lava o te ilo leo whai sina telo nei ma taha upu o tala noa le wha atua tua. O le wha atua tua, o le faith. E pei o se, o te wha ingoa ina le ma taha upu le o mātou I le mātou I o ia I mātou whanua I Samoa. Sa himo le meo le la au kele o le kamalingi ngā kule o ngā kokongu o le mako whangua I ngai I o le mātou nu. E la le mātou whanua na, sa ila le kamalingi ngā o le si o vaenga ngai kai le o le kamalingi e whai le wha. Ai o ngā la o le kamalingi e kele I o la au e au kafa o le kamalingi. Kele I o kama I la au o le vau. O le whainga tā ia la o ngā kai la o le kamalingi. O ngā aparu e wha lave umala au I au tafa. O le mea na mātou whaia, na mātou o mua ka pe whamama au ka whorka maringi, ka I lalo fua o la au lai au tafa, ngā ka I lalo longa ka, ku kasi mea ka maringi. Ia mata ngofi loa ka lor ka maringi. Whako koso lor ka maringi, fu mai la I o le mea nga koso lor ka maringi, nga pa uai, na ta koso le mea na mātou mana na oi pa iai. Kuso mo whaingo fia o na tā I lalo le ka maringi, o na loa whamama au tafa. La fo o manino matu mai a fa pena fa na ta upu le fa tua o le fa tua e ye ona e ka mai maka upu au kafa e a un ka ko e kava mua maka upu nga fu dele fa mama uma ona tu tasi mela I o lo tal tonua ta kuso o mako I mangingo mai ai lo I la fo fa tua I lo vai Pi fa pena fo lingo le melo fa tutua ono le upor tusi. Fa mel tusi pa yo fia lava le me pa u le ulo le la au. O ina lava e a fa ta ti ai. A fa lava nga kale la au e pa u le kusa sai. O ke me pa u le kusa sai o nga la ka ki la au. Fa pena fo o tatu tatonunga. O fia lava le me o le a o ina ai oi. O le me lava o pa u le tatonunga. O nga lava la o le ai ai. O le mea fula na ia lai ona tato wo mua e pai I be tato te o mua e a fo e wha ma au tafo isi mata upu la iti ma isi mata upu ina ia mawhai ona tu tasi ma mata upu le tato tanoi ma tele lavo isi mata upu o le ta ua le na o le ao o ina fo I lelo le fionga pa ia le atua pe ona o whai atu o te leiloa mea uma o te leiloa wha le atoa au ani mea no o maua pa ni mea fo o te iloa o te wha asoa tuai O le si vaenga tā ua I le mea leo o lou o ina po o lou sa ili o la fionga pa ia lea tua. Ona e mana o te ngalue ina se whanua te le. Pe a whai o ele whapio o se o tangata whai maumanga. A whai te mana o ke lea se whanua e ke ngalue ina. E au ona te le se teime whaaru e whaama ai e lau naifi. Tauna te le se teime whaama ai e le koi. Ona foi a maka kupa lau koi. O le ki ngā inga foi le whainga o ngā ruenga. A maka kupa foi sa pelu. O le a ke lelo malo si anu sa sai le vau. Fa pena foi la ngā ruenga fa fai fe au. Ngā ruenga fa fai a onga. A o ina e tango fa ama ai oi le upu. Pe a fai te mana oi te le se me o i lau le folo ino le upu. E ta tau foi na te le te me te fa alu e fa ama ai oi le upu. Fa ama ai le me fai ngā ruenga. Amen. Fa ma aina ia fai ngofie le sasanga o le vau. Fai ngofie fo ila ia le fai ngor nga ruenga lai te fai ila ina ua ma ai lau sa pelu nai faunga.
O le mea lana e o ngā iafi nei o tātou aonga. O le ua e tango e wha ma ailau nei. Wha ma ailau sa pelu le teimi le nei. Wa a ho o le teimi e wha o ngā ai. E whaingofia le whaingo ngā ruenga. A ho o le teimi e te alu te launga. Whaingofia ina e whaira o lau launga. Ha o le teimi e te whaifi au i mo ailau e kalesia. Po le ale o meo tangata e sosko inga kangaka e o mai te oe. Whaingofia ina e ngā lue i le upo sia. O le ma ai o le upulai te oe ma ai. Whaingofia le whaingo ngā ruenga. Fa pena fu ila tatou tatau ona ta pena i tatou le fiunga pa ia le tua tatou tatanoa na mata upuna fa tua e ala wale nga kala ngor fa ku ve aso ren ke ngai le fun kala ngor fa ku la sa o fiengo ko fo ngor fa ku o man ngai okay lo fu ngai ngi i ka o fa tua wa mai oi te lo le man ia na le mea o le vatu le upu ko lengi oi o ke por pe fa ngai feio don't worry te lo le kala ka mafusu fo le Mike Tyson. Ke me fesilia ko le reporters vo le ya Mike Tyson fo ngale le kele on ka penga nga ke me fusu ai. Po le you know le manga yon ka penga nga fa mar kala Mike Tyson. Fa me o le manga yo le kele o ka penga nga. O le ke mi ai pa le tu mai pe pa ile me ya u lo au vai. Ngalo a ko ala game plan ngolo ma. Yo, o le teimi la ve hit te ka ko vo le pe ke wa ka vo se me ka ko ke mi la nga ngalo ya o le fiong pa ia le tua pe fa pe nga vo le skamo Mike Tyson o le kele on ka pinga pe nga o longa ko le nginga fusu vo le sos ko nga aikia nga pa le me joa pa fa mai mo ko ngalo ya nga yang ka pinga pe nga ngalo uma me uma i le teimi tupu ai le me fa pe na vo tatu o la mo tatu fa tutua e ka ko ke ko leng ya ko ke leng e le ke mi la nga e hit te ka ko e ke me ngalo ya o le fiong pa ia le tua ko sa ko rengi awe ke fa vai the problem it's not falling tu so o le fo o lo pa u ele o fa fita hauli o lo no fo ia o fa fika hauli le mianga kusala fa ia o lo e pa u ma ngofo inga that's a problem ai o le mea e pa u sa o kala pe se avania o ko ku nu kafi ko so mea ele fa sa so tu mai nei no la tatou noi le fiong pa ia le tua o le fia fina nei na tano ai le enemies of faith tatou noi vaenga i tu ese o fa tua ala fia fina o te fia tano ai la ile a fo ino le mea ile enemy of faith ia po ole fa fo no le ole fili o le fa tua se a uta ua ile fili o le fa tua e nunga le tusi na utu ina tunga fo mai ia e tau le taua le lei i la le fa tua tango atu ia i le ola e fa bau na vala uina hai fo i oi ma ua e tau tino atu i le tau tinonga le lei i lumo mo li mau e to tele fo mai ia e tau le taua le lei i le fa tua a tau le tau olo na winga i ilo na fili wai ni mawhaina lua tau mastangata e te alofa i ai lei, e mafua o na tau le taua, ona o lai e le fili. O le ala le fili le na, luna winga awhai o le taua o le whaatua, luna winga e le fili o le whaatua. E le fili o le whaatua. Tu sa la e ta tau o na tātou woi, e au ili le leile fionga pa i ale atua, ma tātou vava iPhone. Po le hase tau o le whaatua e ta tau o na, ma tā upulai a vea ma whaafita huli. I lo whaatua, some of the things that hindrance your faith, mea nai i ai ma le tupu i lo whaatua, po le a fo i le mea lai come against to your faith. Le mea lai sau e whitai i ma lo whaatua. O le fia whira nei, o la tatou o i lai, o tango au mai nisi o vaenga. Pe ono whai atu, o le tau o le whaatua, ai o ongala, o mea o le tutupu. Ai o ke mi lava pae me ya ke oi ngalo a kwa me nga o ingai oi ai tu so o tatou o langa e fai fa lifestyle ele fa pela o lo fei o le fa tu mai no fo ya no ko ku lunga ko ka mo fai o tatou savalinga fo me ile istanga ta mi o tonu e ola ile ang sala tanga ta mi o tonu uma e al me pa u ai pa u fa fie ile so kasi ale la tatou la au tatou o va ai le fiong pa ia le tu o le vaenga pito isili ona mua ile o te fia ta ua se tasi o vaenga mua lava o le fili le o le fa tua o le so la tu sil Roma fa maula lo mana i pe sa upeni i sa upeni Roma o feu e alu ai
Roma lona mata upu e se fulu. Fai upu sul fitu. Ia o tātou o ilo o me tātou le. Fai upu lea. Fai mai. O le nei, e tupu le whaatua tua i le taulongo longo atu, o le taulongo longo lea atu foi i le awhionga a le atua. Fai mai e tupu le whaatua tua i le taulongo longo atu, o le taulongo longo atu foi o i le awhionga a le atua. O le whaawhita uli mua po le fili o le whaatua tua, o lou le langona o le upu. Po o lou le whaalongo i le upu. That's the first enemy. Ona e paua ana le awala e te tupu i lo whaatua tua. E tupu le whaatua tua i le taulongo longo. Whaawhiwhiana e whaatua tua pe ale i se upu. O lona enemy mua la wala e wha maulalo. E te tau ona e alu te whaalongo i le upu. O le enemy mua la wala ale whaatua tua. O le whaalongo i le upu. O le whaalongo i le upu. First enemy, le whaalongo i le upu. Tele nisho i la to o tau mawhai e tatalo i le atua e au mai le whaatua, and yet the Bible says faith comes by hearing, not by prayer. Yeah. Tu sa watato o i le tatalo, e tau mawhai e au mai le tatalo i le atua e au mai le whaatua, a lau tau mai tu spa i ala awala sa whaatua, not by prayer, by hearing the word. Amen. Faith comes by hearing. Pa wale ole au wale te maua le whaatua, o lo whaatua e sau lo whaatua i le whaalongolongo ia po lo whaalongo i le upu le atua. Whatoa e whaatua pa e whaalongo ma le temine e tatalo e te le moso whaatua tatalo. Yeah. E tupula le whaatua i le taulongolongo i le awhionga pa ia le atua. Pēno o tā ua i le asa. O le tele i o mata upu. I oe a whai o te mana o mia le whaatua i se mea tu o i se mea ai po se tupe e whaatau i se mea ai runga le laulau. Alo e wa ai awhionga pa ia le atua e whaatatau i mea tau tamau a inga. Po o, mea whaatau i mea ai. Alu fai tau le tala, you will supply all of our needs. O foi upu na tu elo whaatua, ele whaapele lavar whaasoa, ai alu fai tau le foi upu whaatau i whaamalolonga. O lala elea, ele o moso, e molo whaatua ina le upu whaamalolonga, ai ele mo isa whaswalawa. Ai sea, e te tau na esu, e foi upu o le, e whaatatau le fina ngalo le atua i le mata upu, ma le mata upu, e tupu le whaatua i le tau longo, pe te langona i o talinga. E tupu e la lo whaatua. O le whaatua la, e te le maua le tatalo. Wa te mwhainisi o e su e tatalo. No, the Bible says faith comes by hearing the word of God. Amen. For mai e tupu le whaatua i le tau longo i le awhionga le atua. O le enemy mua la wala le whaatua. O le whaalongo i le upu le atua. Po le mo se ava noe lango nai. Ia la tātou whaila se whaate ta inga. Te e tango lai ka pungi lau kuspa. Ia e tatalo ala. Ka kalo ala i le atua. Pau ala tatalo e whai le atua. A tu sahai molo finangalo nei mea. A tu sahai molo finangalo. A tu sahai. Kuso la lave tatalo tangata. A tu sahai molo finangalo. Ala e ta atia le finangalo le atua e tatau na tātou i loa po le halo na finangalo. O lai tu tono o le tuspa ia. O le finangalo na o le atua. Alula e sua po le hale fina ngalo le atua. Wa ista ngata o te whaalongo foi o te tano le atua. A e fina ngalo e whaamalo lo au. Whaamalo lo. Tu so la lave le o shua. Pe fina ngalo le atua e whaamalo lo na ia. E le o mauti noa. A la foi tu tono tu spa ia fina ngalo le atua a pau sickness. Ma mea uma o lai tu tono le tu spa ia. Tu sa la o le enemy mua lava o le whaatua. O le whaalongo i le upu le atua. Tu sia Hosea. Hosea, lona mataha upu e wha. Foi upu e ono. Whamai whai upu e ono. Ua wha umatia lo ungu ina ua le aise poto. O oe fo ina e te e atu i le poto o le mea lea o te e atu ai i a te oe. E le fai oe mo si tau langa i a te au. O e wha ngalo le tū la fono a loa tua. O au foi, o te wha ngalo i lau whanau. Wha Peritania, na for my people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge.
Tu sol vaenga mua na foi mai. My people destroy le. O le foi upu le foi mai. My people perish because of the lack of knowledge. O le ai o se malama. Fa feona e malama pe a fai te lo ilon me le tono tu spaia. E te le o whaalongo le upu, e te le o Saul Bible Study, e te le o alu fo i le lotu, e te le o po i tono le fiong pa ia le atua, e te le o malama la po ame le tono tu spaia, mea na e tā wailo walu e sa ili ma study tu spaia. O na tupo ele o lo whaatua, fo mai le tala tu spaia, ua whano lo unu ono le ai o se malama, e le o whai mai le atua ua whano o tangata po ua whano lo unu, ono o te le o iai. Hei, o lai iai le atua, ai la lava e whano tangata. Asia, ele o malama tangata. Ala ye ole tu ala ngofo ele tu yo. Ele ala lava fano tangata sia. Ele o ise malama tangata. Ala e maku wa pe fuar ku spa ye lungole. Lungo de sefe. Ala e fa metele tu spa ye. Wa fano tangata. Ole le ayo se malama. Ah, ele o fai mai le tu wa fano tangata. Ona o tele o yai ye po wa fano fo tangata. O ngolo ke pisi. Po le fo o ke vai. Hey, o la lave tu mau le tu wala na le tu nga lue le nga le tu ele o fa tanga ele tangata po ele o lo tangata na me la fai ele o fa alongo po lo tangata le fina nga le tu tu sala ole enemy mo le tatu mata upule tatu ta noi nei ole upule fa tu afu no me ole fa alongo faith comes by hearing olo e sa fa tu ia ilo fa alongo ile upu ale tu ia te mira nei na te whaalongo le upo le atua, o le whaali atu isia fionga mai, le lau kei, loa ko kongo le fionga pa ia le atua, whai upo le, mata ilo na tupuro whaatua atua, e kakalo ngai ia ke kakalo i le atua, la lawe ke masalo salo, po o fina ngalo le atua le mea, fina ngalo le atua le mea, you are doubt o nai masalo salo lo loto, e te le o mauton, fo mai lo ta wai, ka kou fo i le whaapea fo i le, ino pe ahoro runga funga kango se si fasilo wakari, ke o saulo wakari wakangi nganu rumalaka pi, ai fo i me wakangi. Ai ke la kunga lau le imen kanga ka ho ile lau le kanga ka i or mara ka pi ale nga lua kangi me lo ka ri wa hu le lima lua lo luma le luma la ka pi o ile nga kangi lo ka ri e la ku ro e fa ro ka la vo nga le sa ro fa lo ko ro walaki anga o yai le ke mi nga ku po ile mele mangu ele kangi lo ka ri ele fa sia ringa la o ka ri pe anga o yai o yo ka ko le e fa penga ka ko winga walaki anga o yai ele kupu le meanga leila ele fa penga ra fo upula tu spaya o la yai o le tu ala la ve fanu tangata wa ka ko ele winga nga fu nga o ke longa anga e yai fo ya pe ke u fa fa ka sia o le yo kala ula o mi hola kala tu sa e a foi sometimes in tato mafo faunga fa pia o fe ele tu le me o ele kali me o kan sanga God, atua. Alai o ale atua. Ale ngai lava e kea. E te leo iloa le mea le tono tu spaia. O lai fa mai, o lai fa fonga mai le atua. Pea e o le atu e tu sa molona fina ngalo. I o le ala le fina ngalo le atua le ilo. Pea fe te le fa alongo le upu mai te le o su e fo le upu le atua. So the first enemy, ole mata upu le. Wa ana fa pe maua mai. Sometimes so tato wo tau mawhai so ele tatalo le fina ngalo le atua, but yet o le fina ngalo le atua e te maua le whaatua mai ilea whaalongo i le upu le atua. Tupu ai leo lo whaatua e tā ua la, lo whaalongo le fiongo pa ia le atua. E tā ua fo i lo malama i le fiongo pa ia le atua, ua whano o tangata, ono le hai o se malama, o tangata o le atua o ka ngaka i loloko. O le tangata o le nuu o le atua, o le atali ima le fino le atua, o la lava e whano, ele ono, ele whape, ele o iai le atua, le ai o la iai le atua, ai o le malama le lako mea la e whai. La e whai au kango e anga ia lako mea la e whai. So o le vaenga na, e ese le tā ua o lo iloa. Ua ne i whano oe, ono lo le malama i le fionga ia le atua, tā uele o tātou Bible study. Me foi now we fight Bible study matulanga instead of preaching the word, it would be really nice to teach the word. Tato vai po an mele ton lefting pa ia le to amen. O le si enemy of faith. Po o le si filiole o le ti a o le afoi. O le fa tua. O le langona fo ile le anga va sense of unworthiness. O to ingalangona fo ile te leanga vai I whaamanuianga le atua ia pe e te le afu no le mea e pe ele e sou
you're not really confident, you're not really sure, pe, e te ilo fo fa pe yo o ke fa pe, o le tele o taua ia tauina le taimi le nei. O tele o taua i tātou te tauina, o le tātou te tauina le taua o le fa tua, o le fiongo pa ia le atua, o la ua tau mai le tati. All of us, o tātou umalava, o le tātou te tauina le taua lea. O kākou uma, la vei oe, la vei ia. Ai le fa pe la va e o tātou fo i lele mea o le kākou fei o le fo i lele, o le a fai i loa la nā ma standard. No, si tātou wo umana tali le tusi pa ia. O ai i tātou. Pe e se wai, e o tātou la ngona we are not worthy. Tu so lea lava i tātou te le o mautu i le fiongo pa ia le tu. O aso la. Sa ufa pea uia ai o so uloto mawalalo e la ino ula ngona fa pena. Ai fa toa uloa nei ai le ai o lo fa valvalea. O le whaavalvalea o Kevin ala i ona langona whapena, ona na te leo i loa whina ngā lo le atua, a lai tu tonu le whina ngā lo le atua. O le tele lau teimi, o le afo, o tātou le mau tonu. Pa vi ia le atua whamale salamo se lau sfulu iwa whai upu se lau tō sfulu for mai, the entrance of thy words gives light. For mai ina ua o mai le upu le atua, i mo mai le malama. Tātou e foi la ia, whano utangata o le ai o se malama. Amen. Amen. Si tatu wo mua la, e tali mua, mava ai. Po le ale fina ngalo le atua, ona hila ngona na e tātou te le anga waa. Pe tātou talia lo Yesu fa pia, ia la ngo vahenga la lai fai fe au. Ngo Kevin na ui lunga i o, la ia po fai mak fai fe au lo lunga i o, wakele kuspa ia, o la kou la lai anga waa. O inga fai anga mea. E leise si e fa pia, na kukusa umaka kou numar fi ngalo le atua. Yes, ele é ingi special ale atua. Ele fa pe special ile atua le skangaka ele special le si. Let me tell you something. Pau ale me fai lako special. Nga ole Burger King ole McDonald's mai si fale la fai lako special. Au tatou, tu tusa o matatou lumole. Ole atua, pe ke fa kuinga mai kangaka se ko afia afe, pe ko afia kangaka ke fa kuinga mai. Ko kusa le vai ele atua ya ke oe, marka makiki fanga wa ngafi. Tutusa, he's not a respecter of person. Tutusa umar vai ele tua ya mose matangata umo Israelu. Tutusa malava. O le fai longanga o tangata, o le meana na fai tangata. O le tua malana sila fanga, e tutusa uma tangata. Ya te ia, e ila au na le tua. E kusa le au na le tua, makangaka e afungo le mea. O lai, tangata lotu. Au na fo ia le tua. Me fula na ele tango le tua fa asale fa masino ele si olesi asia tu sa uma lana va ai na ia fa masino nga amen tatu ola tatu vali tatu atu fa tu so ole mele ole worthy ki ma fo ki le ko ki kau kalo ku le ku mai oi we ai ko kaulo ma fo sia wa me sia wa mi fa nga fi mai oi le tu oi ya le on sa ia le tu le se ku ye se siaso Kuse, tu so, e te mafau, e te le atoa. E te tō, e tango le atua. Ato o lai le, mua, lua korenito, o lona mataha upu e lima, fai upu sumar fitu, stasio mataha upu, fai upu tātou, taulotoa, nei fai upu. Fai mai, ole nei, a fai o ia ke riso se tasi. Ole tangata fauia, ua mawai mea tu wai, whaauta, ua whaafauina mea uma. Te ura whai upuna ilo mawhawhau. Fo mai, ole nei, a whai o ia ke riso se tasi, ole tangata fauia. Ua mawai mea tu wai, whaauta, ua whaafauina mea uma. Notice, ole whai upura fo mai, whoever in Christ, ua ia ke riso. Amen. E leo fai mai o sesi, e leo fai apea mai o le nei, a fai o i le lotu se tasi. Lei, e le fai apea o sesi alu lotu. No, o le tangata ua ia ke riso, in Christ. O le tangata fauia, ua mawai mea tuai, whauta ua whaafauina mea uma, ua mawai mea tuai, whaafau, ua fai e lea tua, oe ia fau. O le whainga fau la nana fai o e lea tua le whainga fau, whaola ina lo wanganga, o le tangata fau. O le tangata tuai la, e le atoa. O le tangata fau, na fai e le atua e atoa. O le tele lau taimi, tato woi le. Te uru fai upu nā fu i le o tato memory, fu le for now, se i vali mua le ata lea. Efeso e lua, fai upu se fulu. Fai mai, a wā o lana lava ngā luenga i tato,
na whaia I tātou I a ke riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia ana mua e le atua, ina ia tātou sāva vali ai, tātou e whaitau mai mai awa o lana lava ngā ruenga, o le ngā ruenga le atua na whaola ina ilo wanganga. Mai la ia ti tātou na whaia I tātou ia ke riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na tango la le atua whaile tangata whauna I to tonu, o lana lava ngā luenga, na whaila ina ia mawhai ona ato atoa. Tu sa la a whaila e, o mea la e whaia le atua, e whaia le atua e ato atoa. Tangata o ia ke riso, na whaia le atua e atoa. Tu sa la le telo teimi, o tātou va ai I lo tātou I tu I le tino, ai tātou te le va ai le tu I le anganga. Our righteousness is in Christ. A tātou, tu so, lot of time, o tātou va ai, in a natural standing point. Tu so, leo tātou va ai lava tātou I le tu le tino, e sao. A tātou wola le tu le tino, le ima se sio kākou. E o lava de whaife au po ai lava I ka ngaka o lae, maku wa I ka ukiangi mea lako whaia. A whaia tutu I le tino, whaku sa alau ka lai, whaia o ai ma se si e o le mamalu o le atua. No one. Saua ia, mose e kau maringi, keimi o poi apole amo ka ngaka ngai kua. E o mali teimi nei, lei teimi o whengi tuai, lei ma se si ato toa. No winga la, o tangata fau le na whaia le atua, whaia na whaia le atua tangata fau e le worthy foi. No winga la ua, ele atoa ngalu e ngā le atua na whai. O la e tātou te langona, o le tātou va ai le tino, we are not worthy. Amen. Whamena le tala, e feso lea e wha, whai upu e lua wha, whai mai, ma ia o ofu au tau I le tangata fau ua whai e fōlinga I le atua, I le amio tonu ma le amio le lei, e wha mahoni, o le tangata fau le na vali, te langa pe ua fia pu ono eva ya so tara no ai ono mata upu o tara no tangata fau le tangata ya ke riso le tangata le tonu le anganga le tangata fau le na fa nau ina ua talia Yesu a ve mali mfa ola o le tangata fau la na lana fai wa ele atua fo mai la ia ma ia o ofu o tau le tangata fau ua fai e fo linga I le atua I le amio tonu o le tangata fau la lai to tonu e amio tonu o le tangata lei fafo, tangata tuai, e le a miotonu. A le tangata lei tonu ya ke riso, the inner man, the spirit, the hidden man, nefa ngoi peteru. So that man or that person inside, your spirit, o lai right. O le anganga le tangata, o lai sa oilu mo le atua, o na foi, o le anganga na na fau e le atua, pe na fai e le atua, lenta noi fo le efeso e lua. O le tangata fau, na fai ala e le atua e ato toa. E ese la le tāua, o le tātou iloa, e le, o le tātou wa mio tonu, your worthiness is Jesus Christ, the righteous. You know, o tātou umalava la, o le amio tonu o tātou o laia Yesu, e le kongu oi, le kongu au, ai mafua ona e tonu ilu mo le atua, ono Yesu. E le ono oi, e le o ngā ruenga, le ai ono Yesu. O mea lava la o Yesu, pe o Yesu le luma, o ele te itua, e va ai mai la le atua ia Yesu o le tangata, o lona halo, e ala ina talia oi, o te whate ta inga, pe o maa ua malo to lua, wha pia la o hau, ia o lo to lua, ia o hau la, ia e ima to whanua, i wha pia la whanua o lo tamala, ia ma whanua la va lo tama, o hau la, e ona whanua na, ona fo o lo tama e ona, ona la o hau fo i la e la o ia te tau whanua na. O lau tō lua la, ai matele I whae poipo, e le ai sana mi o tonu, e sa ue alu whaisanga maumanga I ngai whanguanga, e le I masanga pule. Pe ei sanga mi o tonu, e le tonu, le sau alu, whailana maumanga I whanua nei, e sea, ona fo I ele mawhai, ona alu e whai ele, e ai sana ia te tau. Pe le tonu, lona sau te tonu, e le tonu lana mi o ai sau e le kongo. E le o ana ngā luenga, pe le leia ngā luenga paia mea, e le mawhai lava. Ai ina ua mawhai poipo, a vea lo ma ua le ainga. Tu sa la ulatu e whaile la maumanga, pe la tu foi lo to lua e le whaile na maumanga. Ea, o lai ai le ami o tonu, e va ai la lea, lo ta maia te au, e maa fuaina ta lia lo to lua e whaile na whaatoanga. O la whanau, o tau mo ma la ta mele ni, e le o lo to lua la po se me tonu I lo to lua, no, because she's my wife. Ono lo to lua. O me la ngai la kwanga ia ko kalo po fe na me to. Ile lo ke ajes. Mai, because wow.
O a'u la e ona le ia tatau, po o a'u e ona le ami o tonu, o a'u le tangata ami o tonu ngai tonu o, lai alu atu i tua lo toa lua malau whāna, o tangata umalava la e ui atu ia te au, o tangata na a whaisa au whainga luenga, e ui umaku ia ke au, e le whapefi whainga luenga le anunga ia whailanga maumanga, no, e ui umatua ia ifo, ia te au le ia ami o tonu, whape na fo ila Yesu. O a tātou pipi a Yesu, o mea le ami o tonu a Yesu, o tonu a tātou i tua, le muri, e ala lana e mawhaina e sao le malo le tua, e le o se mea na whai e oi po se awala na ui e te oi, no, because of Jesus, o Yesu, o ia le whato a whai a vā, o tātou fo mai, o tātou le e kale si o lana mana mea, le la kako ki e kui a Yesu, in Christ, kau ki e koe le inuenga, mo e le tātou manui o le tua, wa ele o worthy la o e pe vai oi io a tato vai ni tu se tato tele o vai who we are in Christ wo mana ia fa mi o tonuina pena ia tonia ia le tato wanga sala umalava o mana tango Yesu tongi for mai o se o ia ke riso o le tangata fo ia for mai le Efeso e for mai wo ia fa ia tato mo fa ato to ina tato ia ke riso Yesu wo mana so in Christ a faila na te mafau ile tangata tuai o na lava laea o fa polonga ina lava la lo fa tua so o le sila fili na o fa tua o lo le mautino po o lo le mautu ya ke riso po o lo I loa o ai o ya ke riso o o te mafaila va ese la to inga la ngona na o le anga va no e te anga va ono Yesu in Christ, ona yanga va alola ia. Mena lintalia Yesu ave mali im faola in Christ. Tato umalava ti e uma ya Yesu. Thank God for Jesus. Amen. Faftai le tua mo Yesu. Amen. O le filila le na, o le filila le na o le o lona lua na o le fatu tua. A sense of unworthiness, ia po o lolangona fo ilele ya te o te leanga va. Ia e loa le fina ngalo le tua pe no fatu tali le fiongo pa ia le tua. O nai te anga va. Fo mai ila to umalava o ena talia o ia ma fa tua ia te ia. Na ia a vatu ia o lea manuia. Ta pa le fa peritani mai. He gave them the right to be sons of God. Na whamaina ia sa ia vatua le manuia ta ua ila atua whanau. Wa tau whanau la o epo o tau o talii oi. Ele ono sa wa mia tonu. Ai ona na e talia Yesu e te muri a Yesu. Si? So o lala e worthy oi o manuia o malava lau Yesu. Lai whamarita la tu ia o laile anganga. Amen. Le atatu o tu iai. So e ta haua la le whatua tua. Amen. E ta haua lo ilo o hai oe ya ke riso. Ai fesidi mengila e kiau Kevin ale nga fakwa ka lir vai aso len ke ngei ia Yesu ave mali im fa lo no winga o te anga va ai fa maruanga umale tua. The answer is yes. Yeah. E te anga va o mai fa maruanga fa malolonga o te mau ai o mea umana o mea umalava na e te anga va ai. E la le teimina lai fwetala noa Paulo o tātou, o tātou e pei le tala Paulo, e pei tātou o tamatiti fo i lele, na whānau, ai tusa i le tātou tamau a inga lai, whape o se mea funga lenga, ai kusa o lai e le tātou tau i po o se lau whanua ma mea, mo tātou, pei tai ono lai tātou te la iti, e le ma whaino tātou i loa, hando mea na, langa lai te le isi mea ngai, e le mawhai e lo ma fau o kango, ma e vai lo whangua, e sauki a polo ngoi mea ngā pea ana whapea la wau whako a whau kau sanga e waru whaisa o maumanga. Lono winga e hotu tangata, e le mawhai o whaia maumanga langa wakele, lau ke lai kiki. E uia la wau e ona, ai onga lau ke lai kiki. Whapea nā fo tātou whatu tua, o le tele yo me te tele mana o le atu e whaia te oi, ai onga ngai ke lai kiki whale anganga. Si e tupu i fo se e mawhainga e handlinga se furu afe ngam ko a vakura so se furu afe. E whai ele me nga vaku ele tu e ke whai. Amen. Ia tātou tupu whale anganga. Amene. O lesi enemy of faith. Po o lesi fili o le whaatua tua. Ua iai le mea ua sui tūlanga i le whaatua tua. Ta ua la vaenga le le sa. Ia i le stasio sona. Stasio au na le atua. Yeah, the message my for lele no vai to long comments so kango delete some of the comments because so tele mana oe
sometimes wa e langona le wa e lo le tu e tasi o le mata up ona e oso ala ia failo fa masinonga le tu na tasi ale yo o le si tu o le mata up io o le lava e tele yo i tu ia tatu tele i ro foi fa le ato ia e la ni si vo le ai fo isi e si uso a ona ia o sa lunga fa mai pepelo anyways tatu ia fa ko se tango vatu le tu le o tala noa I think on faseana mai si uso ilunga comment last week ono tulanga fo ilele ele o agree le tulanga o le faith ma le hope ilo fa mtalainga ese vaenga i lua fo mai tatu te mana o mi le hope yes tatu te mana o mi le hope ai ona sa utala no le faith kilo kala ngo se hope lo kala ngo le faith o le ta upule tala no o le faith e lua me ese o le faith ma le hope two different things e peo se urunga ali le la tatu ua tu e tali la mea nei ma whawai lo le tūlanga nei ma au mai lo la hope to tonu ka ko la i e wha malama le tūle nei sometimes let's not be quick to jump in and judge ma whai unga fo le ma tala fo i ni tala fo i le ma wha se mea fo le lo le kau vali vati amen me ngai kau kako Bible study the Bible ole e peru la mua wait sorry guys e peru sfumatasi foi pu mua foi mai ole fa tua ole fa lango le i me o fa mo i ai ole mautinoa le o mea ele o vaia faith is a substance of things hoped for is the evidence of things not seen ole fa tua no ta ua ile sala to ta ua te minne ole tasi le enemy o ta ngofi le to tele o au mai le hope sui ile me ta ole fa tua no Peila o le manatu le na au mai le au ona le tua na au o tau mawhai au mai le hope mix whakasi ma le whaatua it's two different things I tono tu spaia o le hope o le mea le e tupu lea I le luma nai o le faith o le mea e tupu le taimile nei o le faith o le mea e tupu le taimile nei lau watu se whaatita inga e ao ona utango e watu pero whaatita inga o le aonga a lau whanau. O lau wha moe na iai, ia maua se luma na I manuia o lau watali. That's hope. Your faith e alaina e velo watali I le aonga le teimira nei. See, different. O le faith la, o le te a velo watali I ma lau wha tua, ina ia maua le wha moe ia maua se luma na I manuia. Two different things. A whaila na o lau wha moe na iai, ai le eise ngā luenga e whaia I le wha tua. E mai maula le wha moe te le maua le wha moe. See, o lau wha moe ngana iai, e te alu I le langi. That's a hope. A o le faith, e ta lia Yesu le teimile nei, o lau wha tua la ia Yesu, whato a e alu I le langi. Whato a maua le wha moe ola, o le alu le langi. E te le maua le wha moe, pe a le eise wha tua. So faith, e present tense le faith. O le hope, o le future. Aso la. O lo no ta inga. No mana o ta la Yesu e vea mali im faola. Lo na fa no ta inga. This is like what after school pe was se meus full valu tau sanga taruai. Ia, luma full valu full limpes full fit tau sanga O lo fa no ta inga. Ia o ta ia o vea o sanga te tala ina Yesu. No walu la ia tu sana I'm telling you, ngol le ya quick la ngaluenga o fenga renga li la fo. La ngaluenga sa yai so fenga renga TV sa moa ia manungo o afo. O le tio. Ai ino o la gona ya u yo te mana o te e avea ha u masisi ta la Yesu. O lo fa moe moenga na sa yai. I te mira na. O lo fa tua la. Na la I ona utu wala ngaluenga. Ai walu study le kuspa ia walu lo le la fo ila ngutu spa ia. Spend all my years to study the Bible. O le faith lana mafua o te lei va ai lai I le prokalame le Kevin Life Ministry o te lei loa le teimina paule mea no mana o ia o tala ina Yesu e o mai la le teimi u fatau nu elo fa moe o lau o mana o ta pena mai o ke ko fo ia fai kauskus pa ia some of these things o mea no o ina mai lungo lea I la o onga so o le faith la o la sanga lue le faith ina ia va ai le meta o le hope o le faith la o le substance O le hope is not a substance.
Taulana tātou malama e ta tau ona iai le mea ta o le whaatua, o le wha moe la luma nai, e le fesuia ia la le lua lea. Ue vai tangata fo i le whaapea, o te tatalo a, o te wha moe la wha malolo, le tu, I hope that he will heal me. You are still postponing your healing. Tu so la lave te, I'm hoping that he will heal me. O la lave te tango tu ulo healing i luma nai. But faith is now. O le whaafita haule la le te minei, o ta ngofi tangata, au mai le hope i le position of faith. Ai ave le faith le ropo fe meo i le faith, o le aila se heif ngā le hoping ngā le mea lai fai. I hope. But the Bible says faith. For mai tala tu ia o le tatalo e whaia i le whaatua, e malolo o tangata, e le o whai maia o le tatalo e whaia i le wha moe, e malolo i sesi. No, o le faith, o le taimi le nei. Ta pena le taimi nei, o le faith la o le substance. O le hope o le lumanai. E ngā lulu e whaatasi la, e le ai fo ila, e le mawhai ona o Yeso faith. Pe a whai e le Yeso hope. E ta tauna Yeso hope. Mea nā lei ona mai le hope for mai o le tātou wā. Wha moe ngā ola o le langi. O le ola e wha vau, that's a hope. O le ala hele yo o mai. O le ala u mea nā whai taimi nei. O nai te sa vali le whaatua, you walk by faith. A o le hope la le luma nai, o le la tatu whaatali le te mio, o mai le hope, na fuita no paulo le tino e le pala pea. O le whaamoe ngā nao tātou, ina ia toe tū, mai le tino e le pala. O le hope o le luma nai. A o le teimi nei, le iei le mea ta o le faith. E ui e tātou te reiwa, ai lau o tino mai. E tātou te whaatua, tātou te maua ia ke riso, that's faith. O le faith la, o le sila whaafita auri lea, people are still hoping. Start believing now. Whaatua i le taimi le nei, wa e malolo, pero wale ta inga whaatusi ate oe, fo i lele. O le whaatua, bio whaatusi ate oe, oa mai oe. Oa mai oe, ngi. Tali e tusa mara fionga pa ia lea tua. Fo mai le tala tusa pa iona whaalava o malolo, ala lave ke eku. O le whaatua la, o lau e whaatua i le upu. You put faith i le upu o le tua. E se tasi o. O se umu whamtala, le a whortau tinonga. Ba, le tonga watu se mele nei. Tu sei, na umanino mare, le hatana tau wale, o le whaatua i lumanai, tato hope le kako kalo le gaming ei. Fo mai le tusina i ako, fo mai, wa o wha moe, whatata inga, le upu lea, wa o wha moe o te malo lo. Whiana i le a foi. Le a foi. Le teimi whaatau nu o le malolo, o lo wha moe lumanai. O la lau e kango postpone no wa, o e kango e koe kolopo ia lo malolonga lumanai. Pa o lea, o le upa tuspa ia, o tali tonu o malolo. So by faith, I receive, ma tali tuspa ia a o talo, tali tonu o to maua. Believe that you receive. O le tala Yesu, e leo se tala au, e leo se kala fo se whaife au, o le kala ngakusi e Yesu, o le kala whetala Yesu fo mai le tala Yesu, au tau tatalo, tali tonu wau tau maua, believe that you receive, e leo whai mai au tau tatalo, wha moe wau tau maua. No, e iei ale no foanga o le wha moe ia, e iei le no foanga o le wha tua, au ala le mix up inga le lua lea. Yep, don't mix up the two. E tasi lava i la ua, a iei lava o lona a, pero whatu pero ngari. Ta se rungari e al mata fa yo tama e mata fa yo tina o le la tatu te fai o me le tatu fa tua amen. So o le taimi la te fai tau le upu le tua tali tonu e le taimi le na ai ta talo fo me tu sai lo walu e te fai tau pe su e mele fion pa ia le tua e fa ta tau le fa mano longa e mo le fina ngalo le tua le mata upu nai le healing we e lo o le fina ngalo na le tua a just lolo heart wa e tali tonu. Amen. Wa e tali tonu le upu na le atua. O ina lo la, e te fai mai lo, wa e malo lo. O la wa e malo, kusalava la po leki ngā mai lo lima. No, by faith, we walk by faith, not by sight or by, by reason or by feelings. No. A tatou sa vali lola yo tatou langona. O le mea, o tasina, o vaenga, o le fili le na, o le whaatua. Elena o ena la vea ai po ngisi ela vea I fo ia u la vea I fo au ngā lea tua ko ke lea e ngisi fai mai le la vea ai o ngā kia la whako kua. No, I'm telling the truth. Everyone le la vea I vaenga lea kako umai la vea umai ku lea
Tele o taimi, wa tātou fesu ia inga mea ia. Pe no fai atu lava i le amatanga, o le keimi lava e pā i le ku i vo i lele a kamafusu ia Mike Tyson. Ngalo a koa ka penganga Mike Tyson. Mike Tyson, ke le o ka penganga, kausanga a ko ka penga fusuanga le, a le keimi nanga pā tu ia ke au. Kua i ngalo ia ke au la 1-2, ma la 3-4, ma me uma, kua i ngalo ia Mike Tyson. Fa penga fu le tātou langa. Ele teimi tātou te train tātou lupo le atua. Ele o se me le anga la. No. Paule me ito tu mai lunga tu e fa sa o tātou loto, adjust o tātou mafofau. I believe. Amen. So, ia e loa, le me tu wele hope, ia e loa le me tu wele me ta o le faith. Au le fesu ia. Faith is believe now. Yeah. Tali tonu le teimi nei, ua tō maua. O le si ia foin, o te fia fai tau le e feso lea. E feso lo nam ta upu mua. Amen. Fa upe tonu. Fa mai, ia whaafetaia le atua o le tamā, o le tātou o li o Yesu Keriso, o le ua whaamanuia mai ia te i tātou, i mea umalava e manuiai i la le anganga. I mea oi i le langi ono o Keriso. Ai fai taunu fai upule nā, mo umana whaamanuia le atua, already. Present tense. Fai mai, ia whaafetai le atua o le tamā o lo tātou a li o Yesu Keriso o le ua whaamanuia mai. Ele o fai mai o le a whaamanuia mai. No, o le ua whaamanuia mai already. Ua umalana whaamanuia mai le atua. O la e le anganga wala. Efa malita tusupa ia. Ua ona whaamanuia mai. Ia te i tātou i mea umalava e manuia ai i la le anganga. I mea o i le langi ono o Keriso. O pe ono fai atu, o le whaatua o le laita noa, le tusi a whamai, o lou wala aua Roma, Roma se furu, o lou wala aua le o mea lai le anganga, ina ia vaaia i le tino. Faith is calling things that they not so that they were. So o la te wala au mea lai le anganga, ina ia vaaia i le tino. O le mea la nata o le whaatua. O le whaatua. Tau whai lawe vali le atale ina ia matua i e malamalama, ma kua i e malamalama lava. O le whaatua ai mawhau lau. O lo wha moemoenga i e yeise lau. Ai o lo whaatua la, o le teimire nei, e te tauna e wa aise mea ka o se lau papa, e ka kaunga yengi whao, ka kaunga yeise sa mala, e ka o mea nai ta pena i le teimire nei, e te whau ina ai le mea ta o le lau ngai lo mawhau. Even though ele tele i wa aise lau, so e ta tau o na whau le lau, e whau la le lau, o le mea nata o le whaatua te whaia le teimi nei, o lai lau mawhau le ata, e whatoa e wa aia ina ue e tango whau. E le ma whaia na e wa aise lau, se i longa e ke kango e whai le lau. Amen. O la lau e lau mawhau na o sina whaate i ta inga. A lot of time, we need to use faith for lele. Pero mele o lo talo le tupe, te talo i mea umana ni te talo le malo o longa, e te rei wa ai lo malo o longa. Pa o lai te ngalu e hina lo whaatua i le upua le atua. Amen. O na whaatua e wa ai e no la ia. Amen. O le whamelo le talo tuspa ia au tau ta talo, tali tonu mo tau maua mareko. Whai upa sumatas. Because this is so important. Tasi lo whai upua e se le tāua. Whai upua e mai ko sumatasi whai upua e lus fumalua. Whaupunusu marwha, a wā e moni o te whai atu i ate o tau, ai se whai atu i le nei maunga ia si i tia o e ia la fua ina i le sami, ma le ma salo i lono loto, ai peita i e wha atu o tua ia e tau nuu lava mea na ia whai atu wai. O na whaia lea mo ia o le mea na te whai atu wai. Tu so o le mea lei nei, o e whamai e kere ma salo i lo lava loto. E tautala le whaatua. E le whaapea la, o lo manga o ai whaise mea e kalangoa iai. Lei, alu e su ele fionga pa i ale atua, a whai o se mai, a whai ue fia whaamalo lo le mai, su ele upu ale atua, o nei sau le atua e whaatau nuu lana upu, e le o sau upu, e whaatau nuu e le atua ana fionga. Sau ale o le atua e whaatau nuu le upu ale atua.
Amen. O le tele o mea uma lava o le o langa nei. Lai to tonu uma le fionga pa ia le tua mai o le mea lea o te whai atu ai a te outou. O mea uma lava tau te ole mai ai ia outou te talo i nā whaatua ia o le a maua e outou. Pana te me te whaatua ai. O le keimi ngai ke kakalo ai. La koe whai kau kona whai upuna e lua whawha mai, o le mea lea, o te whai atu ai a te outou, o mea uma lava tau te ole mai ai i a outou ta talo, i nā whaatua ia, e leo whai mai i nā whaamoe ia, o le a mau ai outou. Nei o le whaamoe luma nai. A o le teimi lea, o le teimi lava te talo ai, whamata le supa ia, whaatua pe tari tonu e le teimi na ue e maua. Pe a e tatalo le na e tusa malona fina ngalo. Va ai po le ala fiong pa ia le tusa. Lau te whai tau atunga. O le mea lea, o te whai atua ia te outou, o mea uma. O mea uma. Te loa ai alu su ele wingo, o le upure wha wingo mai mea uma. O mea uma. Everything. Whamai, o mea uma lava tau te ole mai ai ia outou ta talo, i nā wha atua ia, o le a maua e outou. O na whaia lea mo outou. O le tangata le whaia tala lea o Yesu ke riso, o le atua, o ia whamai le pepelu. Peno o whaia atu, o le upu po o le fatu e le o le whawhita hauri. O le a, o le loto, o le palapala lai pa u o le fatu. A o lai na le tupu le, la foi, le upu, si aki le palapala. A ua si aki le upu a ia lai kau, lai sa o le upu. Lai a toa le upu, whamai tatu spa ia incorruptible seed. Ole fatu e le pala. Le upu a le atua. E le pala la le upu. Ai whaia tātou pala. Ma ai le loto lai pa ui le upu. Testo tātou loto. Ona maa fua ilo la ia. So e ta taula pe ona ufa malusia. Ia mawhai ona tau mawhai e awana i mix up inga le lua lea. Ia e tu uare whaatua tua i non tūlanga. Tu ule wha moe tūlanga. Aia e tatalo, auto tatalo, i auto tatonu auto mo, me le tala Peteru. Me tala lea Peteru, lua Peteru, e tonu wha mo wha mai, o te wha maa whanwhana atu ai, i o auto loto, wha maa oni, i lou wha manatu atu. Kusai, e pauale me i le wha peretara nia, I stir up your pure minds by way of remembrance. Tu se paule me o toi stir lunga po le toi toi fa manatu vai tu por fa tu tu ila tau longo e por fa manatu tu po le tua ka kaulanga e fa mangako ko ke miuma awang e ko postponing alo malo longa pe ka postpone o fa manuanga no believe now. That's faith. O le faith for the time nei na o mono varia tunga lata o le fa tu o le fa mo luma nai e o fa tasi e le iso fa mo pe le iso fa tu tuanga e te le mo langi pe le mo Yesu time nei talia Yesu fa to e mo le meto langi a le mo a le talianga Yesu sorry le se langi e le fo la se fa mo so ele ma faila na o me fa mo I kia in meto fa tu o tato o me fa mo langi no faith. Now is the time of faith. Amen. So, get your believing in line with what the Word of God says. Fa ai po le ali mena te don wai. Tango au mai le mena ia o nga tusa ma le fina ngalo le tua. Su e uma ia le fiong pa ia le tua lai. Fa te tau de nama ta upu. Ia na e maua le olo malo longa. Amen. O le isi fa fita fili. O le fa tua. O le masal salo. Wavering. Ia po le doubt fo. So tato wo le tusia Jacopo. Kusia James. Kuso o James. Aka ko fa sa mo inga James o Kiemi. Ya le fa sa mo Jacopo. Ia ko wo la kusi nga Jacopo. Ia por kusia Kiemi. E ongo. Fa mai la ia. Ia o le atu ma le fa atu tua. Okay? Ia o le atu ma le a. Fa atu tua. Awa lava na I masalo. E leo fai mai te o le atu ma le wha moe. Amen. Leo tam fai eva vai le lua le awane I toi mix up inga. Fa mai ia o le atu ma le wha atua awa lava na I masalo. Fa mai ia o le atu ma le wha atua awa lava na I masalo. Let me bring up some... Me awa lava na I masalo awa ele masalo
A wā o le masalosalo, e tusa ia ma le peau o le sami, ua sou i le matangi, ma felafo a ina. O le tangata masalosalo. Whaitau tu ma le whaiupo e fitu, mai awa lava nei manatu. Awa lava nei manatu. Lea tangata, na te maua se mea e tasi mai le ali. So, mkwa ke lea a fianga o le mera le masalosalo. Amen. E ka ua ko ngā whaupe ono ma le fitu wha mai, a ia o le atu ma le wha atua, awa lava na i masalosalo, awa o le masalosalo, e tusa ia ma le peau o le sami, ua sou i le matangi, ma felafo a ina, awa lava, le lau whai mai lola, a whai la vea o le masalosalo, wha mai lola whai upuna e fitu, awa lava na i manatu lea tangata, na te maua se mea e tasi mai leli. A wala nei e ta talo fo ko inga kakalo fo ile le tua. A tu sai molo fina ngalo te fa malo lo ya te fa malo lo ngala ki masa saru wa kilo ilo pola no fina ngalo. Fo mero tal tu spa ya awangi e fa pe mo so malo lo ngapike mo se kali mai le tua. The answer is no. Let me answer for you. The answer is no. Yeah. Tu so la upa tu spa ya. Awangi e fa pe te masa saru e te le o mauti no. Na te leo lo por fina ngalo le tua ye malo lo pe fina ngalo ye malo lo. Pa let me tell you, o fina ngalo le tua e te malo lo, that is will. O le fina ngalo na o le tua. Ia e malo lo. Aua nei e masalo salo. E se le taua. Ono le masalo salo. O le mea tupu inunga lo mafau fau. Amen. O tato ilo umalava. O le taua pito I sili ona la ta wina le taimi nei ele o ka winga ngi fike fika po ngi kaua fa ki ngo po ka winga le langi po lai kause kaua fo le physical battle o le taua pito I sile la langi taimi nei o le taua ma fo faunga o le o I le kau uma ya kaua I tato ma fo fa ai alu fo nei tono tu spa ya la fo ka o tu spa ya every time it o le upu taua I tono tu spa ya or spiritual warfare is not connected to the devil. Ele o so o tai le ti ya polo. E so o tai o tato ma fo fau po tato. It's all talking about our mind. Ono fo o le battlefield na. Stauna e malama le lei. Ile me fa o ngā le ti a polo. Lua kore ni tono na. Amen. Mata upo se fulu. Lua kore ni to. Ono mata upo se fulu. O tato Bible study le fai remember Bible study we study the Bible fai upo e tolu tato fai tau mai si fa solo I lalo fai upo e fai upo fitu fa mai a wā e ui lava ina mātou sava vali I le tino mātou te le tau fa le tino a wā o a upenga o la mātou nei taua e le fa le tino ia ai fa malolo sia e le atua e le petia ai olo o le peti lalo masalo salonga ma mea mawalulunga uma ua sia I le mata upua le atua o loo faato I lalo ina manatu uma ina ia ana ya ke riso o le taua le tau I e le o kau inga I lunga o se inunga ngiva alele ia po o kau o I siaku nguu fele mea le taua lea fo mai o le tau uma lave whaato I lalo maa salonga uma, ma mea maululunga uma e whaasia I le mata upu a le atua. A whai mai le atua o na whaalava o tātou malolo wai, o na sau rola I o le mata upu ti Apollo e whaasanga tau le mata upu na whai mai rola e whaamasa salonga ti Apollo. A ngā lave ki ngalo wai. Tu sala o lawa uma na whai mai le atua o na whaalava o tātou malolo wai, a la lave ki ngalo wai. Ona foi mero tala Paulo, foi mai, o le matou tau ala e whaale anganga. O a umalani sentum o mea umalava o ni ia fianga ma mera nei, foi mero tala Paulo, e ave ese umama natuna I o tatou usita I le upo a Yesu Keriso. Ia tatou follow le upo a Yesu. Le upo a le atua. Aiva ese umani manatu whaasanga tau I le fina ngalo le tufa mai, o le matou tau a whaamalo sia I le tua I le peti lalo ai olo o le peti lalo masalo salonga ma mea maulunga uma ua whaasia I le mata upu a le tua, o loo whaato I lalo ina manatu uma ia ana ya keriso. O a umani manatu o mai, o kala le fo mai fa mai oti.
A ole upo le atua we malolo. Fo mai la yo le matota we fale nganga. Ave ese umama natu va ese tala fo mai va ese tala ia mafai ona. Usi tai umama natu ile fina ngalo le atua o le tauala na Paulo. O le tauala na Paulo le tau mena tau fale nganga. O le tau o mafaufaunga. O le mea te tali tonu iai. Pe te tali tonu iau whaalongona, pe te tali tonu i tala tangata. Pe te tali tonu i le upu a le atua. Amen. Yeah. Futuso o le tau wala na le tau e tātou te minei. O le tau o le whaatua tua. O lo whaatua tua i le upu a le atua. Po lo whaatua tua i le olanga nei. Ona la le tātou te ola le olanga nei. O mea lava la. O lo tupu le tātou soifuanga nei. Ono le tātou te ola i le tino. E ki ngā mai lea mea ai o kou maka I mele ngei o tātou lava lau tangata whiola o te leo whai atu wha peu ato toa no o lea fo e tātou te whiso tai ai le mawhaila o na tātou ave e se ele fina ngalo le tua po le fina ngalo le tua mo tātou I o tātou manu malo o man au mai Iesu le manu malo tātou te manu malo I mai o le tino o mai Iesu le lafo le manu malo tātou te manu malo I le angasala o mea lava mata upu lava na o tātou malo le angasala tātou manu malo I lea I mea lava tasi ale fidi ele I whaatou I laloina o le oti le ala a tātou te mi tātou te whioti no tātou te tutu mai o la ia whaatou I lalo lo ina le fidi ala o umana whaatou I lalo I Iesu le foi le oti ai tu e pau ana le fidi ele I whaatou I laloina o le oti mea na le tātou whioti lava whaatou a tātou te tutu mai ale te mea o le whaatou mai tātou I tino ele pala to e pau ana le fidi ele I whaatou I laloina ele tangata o mea lava la o umana whai Iesu o la lau o umana to e tu Iesu mai na woti to e lau tātou lea tātou tātou tu whioti ma tātou to e tutu mai lo o le wha muenga ola la na lumanai but for now o umana whaatou I lalo le angasala Iesu le fo uma whaina mai le manu malo o le angasala lau o fuena whaatou I lalo mai mea umana tongi Iesu ma tu fo le ia te oetea e te manu malo I mai o le tino I le whaatua tua I lana upu o le tauala o le whaatua tua o le te tau pe te whaatua tua I le upu o le atua pe te whaatua tua I mea o le olanga mafuanga o a umani mea o tutupu o mea lai nei o le tasi la leo o afoi o fili nu mea o tasi o le mea leo le afoi ngā kalavanga be realistic o le whai aku afoi le leo o le whamai le upu o le atua whapem be realistic o ko ngā mea le situation e le wai ngai sometimes pe no fai atu o le atu ele pipelo o na le work le upo le atu let me tell you ele o le upo le atu o tatou o tatou lava lona mafuanga fo mele tala ai fo Paulo ele tusina Timoteo na mo Timoteo e ono sfu fo mai ia e tau le tau le lei I le fa atu mai tango atu I le ola e whaavau, na wala uina ai foi oe, ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I luma o moli mau e to o tele. A le upu fo mai ia e tau le taua le lei I le whaatua tua, o le taua la le nao le whaatua tua ia tātou umalama, kako kere o kau maski Apollo. O le tātou te tau I lo tātou talito nunga I le upu o le atua. O le mea foi la nana sau ele ti Apollo, sau tofo eva I le upu. Ele I sau le ki Apollo tuma eva. No, nga sau, a mai le upu, le anna fo le tau o le upu, o le kako ke kau le upu le atua. E ke re whaapea la o a fungo le mea, o sau ki Apollo, e ngara kula I ka tu mai o lima mea ngai ngai. No, o le e tofo ina I tātou, I le pole alu tātou tatonunga I le upu. A e le talitonu le upu le atua, o nā le talitonu le ti Apollo. O le talitonu le ti Apollo, fo mai le tala Iesu, o le latu tamā le ti Apollo. Yeah, that's harsh. I know. Yeah. Ele o tala na Iesu. Iesu le vanga fo nga I lato le talitonu. Me Iesu o tau tamā le ti Apollo. Le na pepelo me le amakanga. O le talitonu I le pepelo le ti Apollo. O lato tamala ti Apollo o le talitonu le upo le atua o lato tamala le atua aisia la fa longo le lato atua a fa o tangata la fa longo ti Apollo e la fa longo lato tama o ma tato umalava tato tamala atua tato fa longo la ina upo o ia na fa ia tato o le tauala o le tau o le tato fa atua o le tau le tato va ese mafo fonga a e fa kau kuspa iona fa lava o e malo lo wai ta hofi le upo le atua tali tonu ila na upu a wete fa moe tali tonu ia believe tu fa moe te va ai el te mesa waila ala we tali tonu wo e mo fo mai auto ta talo
tali tonu ua outou maua. A outou tatalo, when you pray, believe that you receive. The time you're doing the prayer, o le teimi lai te tataloi, o le teimi le nā, e te whaatua i lo lau e maua. Yeah. O le tātou whaatua la, o vaenga la nā le na utu ina atona nei. O nisi nā o fili, ia po o fili, o te langa, pretty much o fili nā o tā ue, nisi nā o fionga pa ia le atua. E tupu le whaatua le tau longo, o lou le la ngono le upu a le atua. O le a vea na mawhili o le upu a le atua, wai te le iropo na le mea le whaatua ai. Mea fo ina na tau mawhai e ia Peteru, e whai atu ia Yesu, a whai o oi, feta lai mai o te alu atu. Na su e Peteru se upu, e whaatua iai wai le keiki yoso i fafu. Ai ana tu ala Peteru na te le ilo pe fina ngalo Yesu e alu aku i fafu ma le vaa, e nga ke le ilo ala vala, ana le fesidi a Peteru e le mo se upu. Au mai rola le upu na le atua, fatu a maua le whaatua. E te taulana e whaalongo ia pe te whai tau le tuspa ia. Teilo, a e whai tau atu le upa tuspa ia, se tali tonu iai. Whamentala tuspa ia o lana upu e tu mau e whaavavau. E le ma vai e fulana upu me fula i o tala whila haunga. O le mea i le upu le tupu. E i le malo si anga pe i le mana. O le upu a le atua, le na uta ua fo i le mo le fatu e toto, wana o se fatu. Ai le ma whaina ola, pe a le pa ui lo roto. O se ele lei, o e lao le ele lei, ele o se ele leanga. No. Ele o tātou ele lei. Whai tātou ele atua ele lei. Ngalo koe kanga koe kong koe kiro, loko koe sao koe lei lo roto. Ke kanga e lara wha maorunga, wha koe ilalo wha maorunga, me umanga ngalo kanga koe kongu tiun. A o ngai whaola inga. Mo i ro whaola inga i lumo le atua, whai ngō fie ngai kanga tiun kamanga. Manga ngā roa wakase, kanga kongu, e maari le longa i ki ngai ngewe, e se whai ngō fie ia, pe a o nei na e malama o ai o ia keriso, who you are in Christ. Aua lana e toi ola i langona e te leanga va. I le va ai le whaatua ia ke riso pe te vai le upo le atua in Christ e a miotonu o ilu mo le atua. Lala te anga va. Ia, te anga va ai mea umo whaamalolonga o mea uma te anga va ai in Christ. Ai ona la e te leo mautonu. Ona avea rola i o mena ma whaalave i lo whaatutua ma le maua i le tali nai te tau mwhai ai. O le si tūlanga i te tau whoi o le tātou malama ai, pe ono whaamalosia, a wane i fesuia ia le whaatutua ma le whaamoe. Faith is now. When you pray, believe that you receive right now. E te le o lango nā la, lau e whaatutua ua e maua, su e le upo le atua. O le vaenga pito sintau, su e le fionga pa ia le atua, e te tū ai. A olo na masalo. Na tanga batu se tasio tala lea. True story tala lea. O le tametiti. Sfulua tausanga. Na ave fale mai na whaalongo i lea o onga lea tali tonu na e taofi le upo lea tua. Na ave la fale mai. Feo kitnis. O le tametiti na matu la ia whamere tala le fo mai no o matua ave. O matua la. Na whaalongo longo matua i le e stasio seminao la unga ia le au ona le tua ino ia Kenneth Hagins. O Kenneth Hagins, o ile le founder le onga le Rima Bible School. Ana faila, na tala noala le mata upu lea. Mata upu lea o lo ta ofi upu lea tua. O no la ia avelata, ma avela le fale mai, ua feo kini sol tamatiti. O atu la ia. E te iwa, o atu a saul fo mai, fai, ua avel tamatiti tonu siaki sifulu ata usanga. E mai le tala, whapea. Wale to iei, wale to ia ngā ini fuala au ia po nisi mea. Uma tam whainga fo mai, o tala fo mai whai mai. E toe nei minute, ele ato si tūla, ona oti rola i o tamaititi. Ona tala la lea na ave le Fo mai o toe nei minute ona oti rola, teimi le taulono o le vai. Ai, o teimi la lea, na sau e lola i o, ai whamai lo maritala ai fo. A mātua i e fo mai. Le ai le oti il mātama. Whamai le tu spa ia, o na whaalava ua mālolo ai. They hold on to the word. O lola ia o matua ia wa siaki la tama e kai se fulu minute le vai true story. O e vai fo le o atua faile il tamatiti se fulu tausanga fa il sino tu spa ia vai. Kai mi uma lava i te le moe ai. Tango ta ufa i upu tu spa ia. Stand in this word. Ta ofi le upu lea. Ia e tu ia upu ia. A vele o fionga pa ia le tua il malo longa. Ma tu roka miki lea. Mo feo uma kini se lua. Fa mai le totono le tolu aso.
Ele yo tita mititi. Ai umai for kolu aso. Ko fo il fale wa ato to o male malo longa. Ah. Unto yo wal tala le to yo ana le ona le tu mo fa fetai le ona le tu fa fetai ana le o winal mata upule ele ma faina tu mo no wo tita mititi. Ona fo ele se upu tu wai. But because of the word of God na tu wai, me na wala ino o martemini la lave ona ka miki. La o matu la o fai fe a. Si ai ana fa a pela ya. Ele e se up. E fa tu ia. Yeah, what? Ah, but because of the word. They stand on the word, ele ima salo. They hold on to the word. Ha. O le tau ala le nei, o le tau o lau fa tua i le mena fai mai i le tua. Ma le si tu, o le langi nei ma meo tupu ai, tātou umalava la, o le tātou taua, na tau e Paulo, lafo mai Paulo ngā kau ai. O lafo inga iai mea ngā lu i kau ai Paulo ia, ngā wha masasaro i Paulo ia, o lafo ina tupu ia Paulo. Aina, na tā ofi ai le wha tua. Wha pele upo Yesu. O lo iai al wha moenga ia Yesu. O lo iai, ere kei me kau vai ei pa. No. I stand in the word of God. Amen. O te tū i le upo le tua. Amen. Wha pena oe ma, au fai mai lo le tua. Kua e le upo le tua. Ai le pole a le wha masau mai fu mai la i o le tatou tau ala na. Kango e va ese uma masau salonga ngai wha sang kau le upo le tua. No. O te tū i le upo le tua. No. The word says this. God never lies. E le pipelo le tua. Kwa i fiu. Sau le kala ki apolo e whawhea la. E ilo lo ngā ki apolo. No. E le ko yeise me ko se whawhea le if. Maisi mele nei. A e malamalama i le upo le tua. Ma ilo no fina ngalo. Tu e roi nā. Amen. Awangi ko suia lo kulanga. Kuma lo e roi ngā le whatu ngā ke mingi. Se ia. Se eva aia lo wha moe. Amen. O te tafa pena fu le wha o le tanga le teimi nei. E te tā ofi lava ia Yesu le teimi nei. Se i ho o mai le wha vau o le tatu. Fu mai lai. O le tu mau e o le unga. E wha o la ina. O le tu mau e o le unga. A e tu mau e ina ia ke riso. E o mai le unga. Wha o la ina oi. That's faith. O le tatu tu. Tatu te rei. Ai wha o le tanga le teimi nei. Ai tatu te wha ai ai. Pe a ho o tu ei. I le teimi o le wha o la ina. I tatu i ke riso. Ia te tonu wam. Nisi nao vaenga. Enemies of faith. Nisi vaenga na ta upu le sa, ia ta upu tu atu, a fete le mau halu fa longo ai le amtanga me na mato valia me la fa tua. Ai au na fa iloa tu ya ti tato, the enemy of faith. Ina ia au ne, ia o te me tofo mai tato. A la ua e lord fina ngalo le tua. Amen. O le au talo nei i tu la. Talo fo ie. Te lo te mio te fai al talo le o mana o tu ina tu leva noa. Mo ila tau e o fia talia Yesu e vea mali im fa ola i lo lato soifua. Mo la tau ola. Leva noa le lei lava le nei. E no, o te talo na fa ola tanga, mo i o la tu fai tu ama tu. So se teimi lava, se ho fo ia te oe. Me te le tango e tala, Yesu i lo uso na e au tafa. Se tango e se fele anganga na tangata. O lo tau, e kaui oe le atua le mea. Amen. E mau ki ngoa e kaui oe le atua. Pa tātou tau mawhai au mai tangata tonu le whao le tanga le atua. So eni o tātou tau i whameo le mea yailo ta mau a inga malo oloa. Hei fo ilo loto. A whai e te loto i le langi ma mea o i le langi. Ia se kango e. Kango e kolo ai o le langi. E ke mangu malo inga nganga i. A lai whau au pale, whau au mea ko kingo e le atua sea. Lai te nau e whai le fina ngalo le atua. Tā hofi le upo le atua. O le tele i o tau tino ngā nisi o wo. E istasi o wo va ai atu ila lo I think for istasi o wo ia te au ila lo Hamilton. O va ai atu vo ilele whaatua tua i le upu lai te talo i tangata no atu whai lako garage sale. He te talo i le uso lea malo o lo, ka malo ngā laku. O ka malo ngā laku malonga vai vo ilele. E ka kalo ai le la fo. Ye fo sia wo le ona le tua malo o lo. Fe lo wai solo au levanga sa vali e whapela. O le tele o vai tu fa malo longa la fai. Why? O no la ta ofi le upo le tua. La fa tu le upo le tua fa me a fa he o to lima. E malo lo mai. Ye pa waka ko me fa o fa he o lima fa tu ile tua. Amen. Hold on to the word. Ta tonu le upo le tua o na la tu si tonu tu spaia. Aur ko elus ka ko kai me ka fika I fum ko nga I wala o mar ka ko malosi o maso ka ko fi ngaur ku spaia wal me nga le fa ke mingi. O le fa vale alti apolo le kalesia mo ia. O ma temine o la la ve fi ngau e kalesia mta up. O la fi ngau mka upu. Ai ku fi ngalo le tu e ka lai.
O le ahalu markai me kau finga wai. Po fer me faku ku fer me ngai. O ngo mai ala ia wakawa ia. Au ngā lea tua. Ala wakawa e maka upu. Ai ku lea nganga o silaka ngaka e fia whaola. E i wala wina tātou e lea tua e malo i ni fina unga. Na wala au tātou e lea tua. E manu malo se a nganga molo na malo. E le i wala au. Te loa e vai ni tonu tuspa. I o tāua i lea tua o le loto. Loto. E mawhaina se sela wa o onga. Ai sa olo loto. E tāua lai lea tua. E umo vatua taimi le tala na. Ona i tala tonu tuspa ia. E le tangata na sa o umarana mea na whai. Ai se sere loto. Whamatala tuspa ia le i fia i lea tua. Ai ngonga whaia umarfina ngalo lea tua. Umale no tango le fasino atu le tarana stein. O le tangata na ia whaia o manga lava me tu sa marfina ngalo le atua. Ai se selo na loto metal tu spaia. E le i fia i le atua. Ai for tangata. Na iele mena se se ilu mo le atua. Ai na sa olo na loto. Fo me laia na fia i le atua. Ai se ha, tiro le atua i le loto na whaia i se mea. Ha, o le anganga e te whaia i le mea. O le ufa atua i le atua. O le mea na e tā ua i le atua. Fo me leo so o sesi lava e latu i le atua. Tali tonu ma wha atua o la i le atua. Ah, o le wha atua la. Fa mai e le eise fia me o le atua. Pe ale eise wha atua. Yeah. O lo vi si lau lima malau te talo le whaitu lau no ma le wha atua. Mai mauru keimi. Sa siring wha akasi ni mingu ke kalo ai. Ai e whai e wha atua. O na wha fonga leo le atua. Te lo whaitu lava peo mai mauru teimi pe afe wo wha leo ngā ina lau fung. Talo no. Mui wha out faith. Ale eise wha atua. Mai mauru teimi. E o foi lo le lotu. No faith. They say point. Fa pena foi lo fa longo mai. A foi te fa longo mai e te lo fa tu e te mau atu se mea mai le tua. E lei foi la se winga. Fa mana tala tu spaia o mea uma lava te fai au no mar fa tu lang sala. E le kusi e Kevin. Le tona la fion paia le tua. Ah, vai la tatu tu spaia nai lungo le foi. Ngai lungo se fi. Ka ngola ko mai te sue. Te minei. Sa ili pena o whai atu a e mana oe e te le se me te ngalue ina. Te le te me wha alu e wha ma ai e lau naifi. Wha ma ai e lau koi. Ia ke le se me ke ngalue ina. Wha pena foi la. A whai te mana o te fia lo ia. Te le se te me wha alu e ke study ai. A veo ai malo ia le lei. A whai foi te mana o e veo se ka muka. Wha ai se koan wha ingi miongi. A foi awa onga. Foi le me kau ka muka. Halu e wha ma ai. Halu e kam foi practice. Como fai a fa ma ai ole na e te lese te me fa alu te pena nai oi ina i ho o mal te mina o la e fai ai fia fai au foi pa ai le upo le tua alu e mako isa ili le upo le tua fa ma ai le pelu o a lava ko inga kanga ka ku le kalesia e se le fai ngo fio longa ruenga sia e ma ai le pelu la te oi te fai ai e ke le la unga ko ke va kanga ka ile ile ma lord fai a ku ngol anyways amen preparation time never wasted time. The Bible says, redeem the time, for the days are evil. Ia tātou, toi au ina mai le taimi, ola mai maua le taimi. Le lau whaia te talo le wha o le tanga. A whai fo i e te, ia ua e maua le upo le atua. O le wha atua. Peo no whai atu. Faith comes by hearing, not by prayer. O le faith la, i te wha longo le upo le atua, ona e wha atua i rola ia. O le prayer, e te talo i le atua, o le te fiso, o le te tala noa i le atua. E lua lava enga o le mea ta o te talo. O lo te talo i le atua. Ma lo wha atali e tala noa mai le atua. E te talo la, o la ue tala noa i le atua. Ai a ho o la ina tala noa mai le atua. Fai taula tu spaia. E te le langona le atua i o talinga, pe te langona le atua i te silava mea. Paule me te ilo e fina ngalo le atua tu spaia. Ta talo ma fai taula na fionga. Ia ma mafuka mai lunga kako pai postadi e fai aku ari. Kako pai postadi e po aso lua ma po stofi. Ma le aso sa tatou mafuta ai. Fafanga i o tatou tangata i o tatou tupu fatu tua. Lau fai talo le fao tanga. Te mana o ia te oe te talia mai. No fai fai talo le fatu tua. O te talo i mai. O le te me talo i mai. Te talo tia te oe. Tu ulo lima le mea nai tinga. Fai na te talo le vai aso le te nei. Let me tell you something. Hold on to your healing. Tilo le fa atam fai I'm healed. Confess you are healed. Na ili tau tinonga na stasio mafine o tano tu uilunga na foi mai na vatu tala fo mai fa pe e alue ma fo fo a porte le papi na o sa mo ila to ili fai tau de tala na o tano tu watu ilunga o tato sa ye se stasio mafine o tu sana o le sa fa na ula na tamalona fa ai la mo le mai fo le lupa sa o na fa pe lo la io le tala fo mai ai e no fa itete fo le tau no ma fo fa e se le pepe ia pe fa pa u fo pe
pe whaafano le pepe. Ia la vea ina no la matulanga nei. O foi no la mai le pepe. E ola mai le pepe e a foi. E tis eipo ia pe le ato foi. E le ola. Whamera le tala ata mai tailia. Na refuse. Na whai e il fo mai. Le ai ola mai lo pepe le lei. So, she stand in faith. She stand in the word of God. Fo mai la ia, lo o ma le taimi nei, o lo lua tau sanga o le pepe. Fo mai la na whanau mai fo le pepe na ai fo i na whai fo i e a fo i. E a fia lo na tino pe e a fo. Electric le tūlanga fo i le mo me o nuts ma, peanuts ma mele nei. Fo mai fo le tala le tuspa ia. Ina ua tupu le la fo le tamatiti. Fo mai she refuse, na whai e no. E le tupu le mai nei lo atali, no, i lau tama, e o mar gaming e, o la e le koe electric i mo me o mea naisea. She speak life. She stand in the word of God. Na mato itali tonu wasi afu is tu fine lea. O sa moa. Le lai o mele temine. E wai. O ne le ngata na tū le upu. Ai na tau tino fo i le ngutu. Na refuse. Na matua i te e lava i lea. Wha masalo salo le ti Apollo. O loo watua. Wha malolo mai. Na te mawhaia me uma. E o mele le temine. La lava tū le upu o le tua. Amen. O le tū le upu o le tua. La lai wha masalo salo mele ti Apollo i le upu. E sau e a, o so fai, le upu. Fa me foi la i e tupu toftofonga ona o le upu. O mea uma sau tia apolo fai. Na o le upu ala sau tia apolo. Sau e ngaoi, sau e fasin fa umatia au alava nei e maua se mea le lei mai le atua. Fa mai la ia, faith o le wingana le ofu tau. Fa marita le tuspa ia i ma faina o tau te te. O le mea na leina ofu tau. E re fa pe ofu kaunga e anua i fa folu a fusu marki Apollo. No, the Bible says so that you can stand. Stand, we've stand. E te tū wai. E te tū le upo le tua. Amen. Wala au mai tala pe ke ria su afe o wala au mai kera kumai kara su sau. O le upo la na sau. Na tu ia ile fa tu petelu. Na mafua ina tu petelu I lunga o le mai. Ele I mafai na tu petelu I lunga o le vai. Onga wo fi oso anga ia fafu. No, but because of the word come. That word faith Peter put faith on and he broke the law of gravity. Break the law of natural and step into the supernatural. Ele se senga o le ola I le tino, ma le ola le anganga o le supernatural, ma le natural. Amen. O le atua la, o lo wanganga. O lo wanganga e ola supernatural. O lo tino e ola le natural. O le se senga, ile se inga na sa fesili ya, sa fesili fo ile le fa atu ile. Fo no le mea. Na sa fesili le sia tali ina I lon ta mafale anganga. O le ele se senga o le natural ma le supernatural. Wa o ka ko le natural lo kala ngo so ile se sengo le natural ma le supernatural. But what's the difference? Fa mai lo tala lon ta mafala nga saula san ka sa vali tu lo mala wala o kunga wala ile povile ai la lole o kamalingi ke le ar kamalingi vo ile le fa tu lo fo male tala I fo ale ar fe au le lo na tali fala nga san o vai ku le povile ai me na lo la aula tala le ono tali yes me ala ka o le natural. Mia la kong mala ka o le natural. E natural le povi le ai I lalo le la au. Ia ka miki, okay. O le ala le me ka o supernatural. Ia ta vali ar ka malo mar fe au. Ko e foi mai. Ko e foi mai fa marka la ar ka malo I longa kali fala ngasan. O va ai ku le povi le ai me lalo la aula. Ai ka la ka malo. Mia la ka o le natural. O la e natural mia o la ai le povi lalo la au. Mai lo le martara le miki. Ia. O le ai me ka o supernatural. Era me ka o supernatural. E fa mai le tala te malo. O le taimi la ve ko sa we ai le povi lunga kumu la au. Me ala nga ka o supernatural. Ku so le supernatural. Ele ma fai ona fai ele natural. O le atua mo lo wanganga la is a supernatural being. So you live supernaturally. It's ai ola la le upo le tua. E te ola I me le ma fai ele tino na fai. Yeah, so you make the impossible possible. That's supernatural. That's faith. O le tangata la o le atua. Fai mai le fo mai e le mawhai. Fai mai le atua e mawhai. So that's supernatural. O le ola I lea. Fa atua I le nganga. Amen. Supernatural. Le o langa o tanskijuan. O tātou la. E ola la tātou supernatural. Susa le ise tupe. A la e ola fa atua I le atua. Provide le atua. Peido le fa atua le tamatiti. Matua le popole al tamatiti. Pole ale mea ai lunga lau le fiafi. Matua I confidence al tamatiti. E yele mea ai lunga la fiafi. E sea, ona la ele o sanga luenga. Fa penalo fa atua. Fa mai le atua. Fa penalo fa atua tatou. Au e koe popole se mea. Mena e fa matatu supa ia. Au atou te popole I mea uma. Ae fa I loa I au tou tatalo matalo sanga.
Be anxious with nothing. Aua le se mea, me aua tu te pole se mea, wai le se mea mwhinga whaira kou papole. Ele ko ua, ele kou papole, se fasikalo I lungo lau. No, e ke papole pole a e stress ai fua. Ai le uia e se fasikalo. Fumela ia, aua ke papole, ai kakalo. Whaatua tua lola ia te maua. Saunia lola ia ele atua. Amen. Ana nei lava nei le fiafi. Ana nei ai, te le vala au mai sho tolua, one of, someone, wa tu ele atua I lona loto. E bless. Yeah, vala au mai sho tolua mai, I want to bless somebody. Someone come, lana tu ele atua lona loto, ia tano lof so, tai tangata lea, ma whai atu ai, leo familia atua, e bless atu, ai whai atu, ai whai tala, le tangata mai woi. Fatua au manei anau ta talo I le atua, mo se mea ai, mo se mea le whai, pa whawhetai I le atua, hui mai na. See, e faith o, ai plante le atua I o mai ua loto, e sow le seed. It just come up. So tele lau taimi, o na watu ele atua stangata I lo loto, a ngā lawe kau, se kau si yakin ngaka ponga ua waku ele atua, na tangata ia te oe te whaamanuia iai. O tato, when we give cheerfully. Tato, ole mena tau le ola whaatu tua, te le o ai, it is a valley from the inner man. Le tangata nai tutonu. Mai le tangata nai tutonu, tato wha moe hei. O le tangata la nai tutonu, e sa valley le whaatu tua. O le tangata le fafo, e sa valley wha longona ma me ai mata. So we walk from faith. Tangata lai tutonu, mera tato spa ia. The righteous walk by faith, not by sight. Tato te leva ai le tino mea. Whamainora tala tu spa I o le whaatua tua, o le wha moe, o le wha lango lea I le wha moe. O le mauti noa leo mea e le o vaia. E te le o vaia ai, alau e tari tonu. Whamainora tala Roma, faith is calling things that they not so that they weren't. O mea lai lea nganga. Te wala auala mea lai lea nganga. Ia vaia I le tino. O laua na wha manuia I le atua. Pa, o lai o I lea nganga. O lai le too spiritual. Paule mea oe whai, ole wala au ia sau tonu, ole lau langi le nei. Wa na whai e le atua, mea lava, malo longa o mea nga pei. Amen. All you have to do, just believe now. Amen. Lau whaere talo, lau mata mai te talo ole whaoratanga, o no whaere talo mo mai o le tino, tato le lau watua upa tuspaia, whaatua ilana upu. Amen. Mo ila tau fietalia Yesu a vea mali mfaola pe whaafawina foile lau maftanga I le atua. Ta talo whaatasi mai whaataitai mai upu nei pe whaiti fietalia Yesu a vea mali mfaola. Le atua le mātou ta mā wa whaalongo I lau upu. So o seisi latu ia te oe I alu watu ia te oe I le whaatuatua. Na e whetalai e te le tulia foi I la tau o e watu ia te oe. Na e whetalai foi o I la tau uma foi e vala au watu. E lave ina lava I le suafo o Yesu. E le nei a fiafi, wa au filifili nei, wa au whaatuatua I lo loto. O te talia a Yesu e vea mali I mawhaola. O te tautino fo I lo ngutu. Wa e to e whaatuina mai o ia mai nei e woti, a wana e whetalai. Whaatuatua I o mātou loto e au mia tonu mai. Tautino I o mātou ngutu, to e whaatuina mai Yesu mai nei e woti. E o mai heile ola. Ta mau te whaatuatua ma o tali tonu, ma o tali ina Yesu, e a vea mali I mawhaola I lo nei ola. Ona le suafa o Yesu, amene ma amene. Mo I la tau fo I o fia, ta talo I mai o le tino, a whai wa na I te talo I mai o le tino, ta au filo wha malo longa, ba au pray for some people, e lei, la tau te lei, ta lia ina I a fo I le wha malo longa, te imi nei, lau talo o tu mo wha malo longa, le tuol mātou ta mao lau upuna e whetalai, o hau wha lava o mātou malo lo wai. Ta talo ia te oita mai, vaenga o tino o lau whanau o mafuta mai. Ho o tu ile mana o lau upu whaatau nuu lau upu ta ma. Peona e whetalai o le ta talo e whaia il whaatua e malo lo ile mai. Father, I pray in faith ta ma ono o te tari tonu e te whaatau nuu I lau upu na e whetalai e le o efo o se tangata e te tala pelo ai. Tama, au te tatalo I lau fio I ho atu lau mana wha malo lo te turi e sea. Mai umo le tino tama, o le ti ngā, o vaenga uma lava tama, wha ato to ina vaenga I leo ato toa, o musele umo le tino tama, wha apeona toe fausia, ave yeini
le mana o lo toto tama, ma le mana o le suafo o Yesu, wha ato toa ina i lātou. Wa fo ni te moni tama o wha peo na wha la vea i lo lātou soifua. Tama te talo i la o fio te tuli e sea, i le suafo o Yesu, i le neia fiafi, i le suafa manu malo o Yesu Keriso, wha awhetai o wha lava o mātou malo lo wai, e te wha tau no o lau wha malo longa i lau whanau, ono le suafo o Yesu o le mavala au o tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le tua, whaaftai le tua, i lana upu, o le whaatua tua, wha mai e le aise, a le aise whaatua tua. Ma tala dus pa ia, it is impossible, it cannot be done. E le mawhai ana fia mai le tua. Everything, a e ai, o le alava le mea te tau mawhai, ma tala Paulo, ai i le whaatua tua. A whai whoro pūlou le loku, pūlou i le whaatua tua. Amen. A whai ke whai ai ke le o whai whaatua tua, ma tala pa ia me se winga. Everything e tātou te whaia, whai i le whaatua tua. Important i o le whaatua tua i le atua. Ona fo i tātou te leo vai, he's a God of faith. O le atua, o i o le atua le whaatua tua, o mea umara tātou te whaia, e whai umara whaatua tua. O le whaatua tua fo i pia no tāua. O le ki leo le malo le atua, po le ale mana i o le tāwale fau, ai ale eise ki, ele ei fo se ele aveo se whaamanuianga. So faith is the key of the kingdom. E mafua ona e talia Yesu, e te talia mai lo whaatua tua, tali tonu i lo loto, ma ta utino i lo ngutu. Whaamanuia le tua ia te oe sa moa whaaftai foi, le whaavanoa ino le nei teimi te mafuta mai i lungo le nei, awa onga i pora Bible study ia, tatalo foi a tonu wa whaamanuia le tua ia te oe, i lo loto, ma lo wanganga, o whaamanuia foi le tua i se uso o se tua whine o mafuta mai, hold on to your healing. Hele whaamanuianga le tua ia te outou. Ia whapeo na whaamanuia le tua tātou wheloha i le aso tofi, a sau nei, i le alofa mleanga le lei o le tua, ia, o Kevin Uluivare nei, lau talo whaai ulu tātou plokalame, le tua le mātou tamā, whafta i lau upu, whaafo i le vi inga i la ua fio, o oi o le tua, te mawhaia mea umata mai, te whaia le awala i le ise awala, se e fohai, ma ai lau, te talo i la ua fio tamā, oi o le tua tamā o ahinga, o lo mātou leo mā moe, te tai mātou le melo i le vau mua. Si e tai ina lau whanau le melo i le vau mua. Ia ai, ia mā o ona, ia mā lo le lei o lātou tino tama. Ia e whamanuia i le file mu o lau, fio ave ese le popole tama. A ia whapiona ola i leo langa sa o loto, mō lo whinangalu tama. Whamanuia le tua, i sio mātou atunu, whamanuia fo i sio mātou atunu tama i le pāle mi o le kāpeneta, ma le loa sio mātou atunu, e le whamanuianga o lau, fio pui malu, mana tua fo i sara elu lo nu pa ia, tama ona te whamanuia ia te ilatou o e ta talo mo lo nu, ta talo mo le file mu o lau o fio, whaatau nu ina lo finangalo, iei le aso, e te asiasi ai mai la vea i lo nu, ta talo i ho o mele na aso tama, ia whaapea ona a whaatau nu ina lo finangalo, i le lalolangi, e peo na whaia i le langi tama. Whaamanuia mai o e tama, sio mātou atunu uma lava mai mātou uma whaamanuia i lau upu. Ia leo ina i le toto Yesu Keriso, o le mea i lau upu, e i le mana. Whaamanuia ma whaasa o loto i ati mātou. Talo nā maro lenga suafa o Yesu, o le mawala au e tuai nei. Amene ma amene. Ia o le tātou plokalame na sa moa, whaafitai tele lava, ia le mafuta mai, ia la ona whaatau vaale nei a Kevin Uluiva, le a fo i se mea ua, ma whai ona whaasoa to nea fiafi, a veo se whaamanuianga, a ia tāua, ia le veo o e whaamanuianga, ia a whai o e mai moa mai, a o vea nei plokalame o se whaamanuianga ia te oe, ia taru sanga atu melanganga maolalo, se tango i share tātou plokalame o se whaamanuianga na ia te au, ne ia fiafi pe ona whai atu, ia e leo tongia ni tupe, ia manisi mea o tu langa fu ilele, e mo oe, you receive for free, ona na mai fua ele tu, avatu fua fo, ai paulava le mea tau sanga tuai, ai fina ngalo malia, pe whai o whaamanuia i na lo loto, tau fo i se whaamanuianga ia te oe, na lo tango lave share tātou plokalame i lunga lau timeline, ia mai moe seisi, tātou wheloa i le aso tofi, ia la whau wau tātou mata upu ia, o le tele ia, ono le tātou tano e whamatala vaenga ia, e le la tātou tele i o e zoom in, pe whaafewhea la na whai le whaatua Abrahamo, whaafewhea nga maua pe whaafewhea na whai, wafo ia e mana o mia, e te tauna e alu su e pe whaafewhea na whai, e te maua la me ilo walu whai kaura kala Abrahamo, whaafewea nga
fai le whakoko Abraham. Whawhenga fai le whakoko Sarai. Ai are whakoko. Tatou hoe whaava ai mita ngata le whatuatua. Tatou te ao ina me le whatuatua. I'm telling you, don't miss out. Au fo te misia tatou programe la stofi. Le tu lai valu tatou Bible study. La whapion tatou tatanoai. E po la fo se whamanianga la mai le tua. Tai tuai lo tau soi fua le whina ngalo le tua. Kevin Ruiva nei. Lofa tele mo e martemi nei. Ya, fa soi fua. Asi ka pese ango. Fa umala prokalame ya. Ele os kama pese ya ai. Aki kalama ai pese ni kemi ya ai. Asi pese manga ai. Ia fa apalena. Ia fa lau faiva nganga na uma ia la langa ia uvinga su e mai oe masila fia sili lava oe Palina ia fa palina ia fa ane uma lau faiva ngana uma ia la ia Sue mai oe masila fia sili lava oe leona meu uma fevalaua imoana patili mala Palina oe tamai me umo mātou whaia. Ana suafa o Yesu. Amene ma amene. Amen.